And the war by Fuana. Yes, of course. Me na say Ghana for adwene. Odifo bia e before. Wo bia o wa Ghana ha. E gina Ghana so prophet and prophetess no. Prophetess e mi da say say ankofo ni nyina wansi e nyina shatale ba. E before. O say ye ka gbe a Ghana fo de o madwene. E bu say be ye fafa. Na akoyo nam. No anu moja. Yes, me nuanam ho amutie. Me nuanam adawoma. Wo de wo be ye a polish ne kama. Yati be ye na no. Ye nim say we could be a number friend, would you know? Bayin. Yes, of course, would you know? Maybe than the man may a polish one. Yami bayi. And I know, because Yami bayi, Yami, for some saying as in a life. The Cassache or two soon, some say. Okay. The Cassache no ever dream back. Don't call yourself, sir, you are a prophet. So you deep focus here. Into the young coupon be obeying the actual. And for us, I was now yet to for. We shall come so the war. Fight and then on the dinner time. When war it's a bit maybe when she's there no, what time on swing. I need you at it. What that came without fear, no be so after some comes will be what was a wake up. A trust it with 2 1 among. Okay. Now I had it. Oh, Sadly, Sawobe Kaya, Prophetess Emilia Bema, come she be at the flash for penny revenue who's been papo, and my revenue who's been passed by one cemetery. Sadi Fuban, oh, Yan or your bay for a ya come home, bay ye planet in the snow, the beach side Jumano. Prophetess and a minute common, young Conning good than say, and yet then the Timothy bay ye, a call prophet who's been passed. Na mammy, I don't know where you're before. Not where you'll be out for bay uncle and say revenue who's been panado bay ye corns. whether I know I see over may have always do and passing a chum. Therefore, the 2 young so, see macho. And some penny for Tokanamica. May make coming canker and toka. Near China say, Senyamina is someone or Yamia a winter Yame. The Cassache not too soon, some say. Okay. The Cassache no ever dream back. The Cassache not in the Cassas, because I made the Yamaka. One to me, the Cassa and I see a comment in the Miami and William. Or be rather to comment at all. What was still data? Say, Nyamia, me soon ye Deuteronomy 29, verse 29. Was it the soon Abraham Yankopon? Isaac Yankopon. David made Jacob Yankopon and name a soon or each then a ma a brow pay. Nyami be well to a president. So Nyami president won't be the editor. None of the can. And just a maker. Okay. Now and I'm going to be already. Utu. None any and done also. Don't call yourself, sir, you are a prophet. So you deep focus here. Into the young coupon be obeying the actual. And for us, I was now yet to for. Because I say, young coupon, yes, sir. Okay. No cressa be obey actual, but any other Korean answer said be obey either. So the Kobasa and so call you may asset. I could now move one casane. Churches in the brain almost soon or more a suffer for. Because of some moments of we yame. Nyame e krese nyame o kan o bisa me a maka atwom a che ne bese me boso bi ma to bisa ne de e bia o pese uhu de what was enipa esedi e bia se no site no kana enye sa okay nyame yi bibi edi ene fa me ya me papa o su bempa ho me kunu me wo fa me brother me bibia na my friends ye oyi kire me so de kwan kire aka ho okay Nyankopon onye ne bibia kwa obeye bibia kire ode bibi aka ho esun ensua no so me be you the best one no okay okay me hu bibi na me ka ode ehu bibi ede aka on say me ka say obi abehye nkom bia nkom hye bi ba na nipa ne ba sisi so oman mu ne etwa se ye nso ye Nyankopon yi bibi fa oman mu a ode direction e wo Jeremiah wo kan wo Ezekiel nso kan wo say ye oman mu de ye kan oman a wa wo so ye oman but leaders ene oman na ankasa okay so yi hu bibi fa president mu a etwa se direction kwankere eka ho empaibo na chini ye problem wo a empaibo na solve problem wo so empaibo na wa ye direction what to anamon bi na ayede etimi aye adwuma be be hu ade fa me papa ho no na kwankere
account. Na times no enipa bebree yemfa kwankyere a yefa kwankyere a yetra enye kwankyere a emunye dunu yemfa yegidie ensum ana yenjindi o so obi nkompa but kwankyere na ode beka hon eye ha emu ye ha enipa no say no besi taking it serious because they be am bompa na aso hu say me be na aso bompa already bompa how say they take it as na can serious okay na kopon da na jini ya me hu ye no na bibisa ana na ebe but ode kwankyere eka ho tumi so meka no meka kwankyere no so ye de eka ho man fancy man fanita na ya na Ghana fo no bi ya o se ade na Ghana so for dey eso wo hu kom sen kwa na mo so yes of course it just ye se wo hu kom so every say eno na enye ya na wo papa nka na ne wo papa de se mo tie ne wo papa fa na meka metima beka bibisa baby ana obedieji okay oh say etikafo kwa je se omo kom de reze o de mi bisa o kwa asori ye time say ye hiafo ya ye ni bi ya na de bi obi be kunya obi je ku obi say ye dwuma nti ya na sikafo ya mimi say na ye bifo ya na mu hu ana we oka we make tradition to mum tradition if we say so oka we be epun ama nipa agibum apie no obi se that epun na obi ma nje hweye obeka to na nipa keto be de ewure we kureka eden ana nya ne kura nyina so na yeka ne kureka eden but nya ne kura nyina ede yeka mimi hu ya no me be kan enye owuo eya ade bia ewie nipa okay yade nso so enye edi se me hu se wo to be yare wo to be wu ze me kan wo ya ma so so tin tira se wo no so de me ka chiro wo be wu me ka chiro wo be mesika me kan chiro so be mesika ya adwuma na me na adwuma mesika yade ewia owuo ewia yate me to me nyare but unexpected bibi metnya jare unexpected to see metnya yare saa no won so metnya de apa e dey so kwa sorry na se nyame edum ebie so fu bi ani ni ohu se bompa na obeyare a na wada onyame ase da onyame ase efi se yade ewia nipa wo won so ewia nipa eti wo nyom no wa ma wani ada ho na waye ahweye na wama wani abre na wabo mpaye se yare bi nam kwa so na eba bewia ana eba beto a na yale ne atwam ko so wuo bi so ana gina opun kwano na egbom kokoko se bie na wana no hu se wuo mi bio no no so abia na chiko na wanka ncho na be wan se yare na ato akero obe hu ahwum owuo te sem frama efa de hwum eko eti abibia da no etwase obi show nkom se wo bewu a ma wani nya de enye etiefo mu amutie mu amohwe ne se so obi show nkom se we bia ne kai ayo welcome enye welcome eche mu betimase obi show nkom se wo bewu a emfight ene no nkon ni gina tem wo wuo ebetime awia wo nhihye no wo tamu no nso ani gi ede wo da ka mu da fie no obi so after show nkom se wo bewu a wo se welcome etwase utu wana mo okay na ayede ebem yade nso a utu wana mo na ene so yare betimi ablewase yare betimi mo no magwate yare betimi asi wunhira bi ho kwan owuo betimi atwa won kwan na so bia hu koma enhira saa na ya na prophetess mama misa se afi yesi afi mu enkomhye no dodo sen na wahye mu de wehe na abam ni wehe so ne hwe kwan se bebe oh me be kan bia me de ehu asem ye den eto wo se mama ye mo mpaye okay so that se mama ye mo mpaye mama ye mo mpaye edino nkom se ne de start to January na anye me media no bia me ka se ade a anya media no me nkopa hu book ne pen enkotro enkipu enfa nkoto okay because anya media se ye wo dia na me share ya ma be share no so that it me book ntro na me nkipu enfa nto se ma anase enya media se ma be share nkomte se eba enti me hwe ni se na be kan bia na emra na manfo ensi na manfo nya de enyini esi a ma be share bi ama na ba ama na si esi a ayamede Debbie ayamede eti ade enti na bibi bone ba na yehu ka yentu wu anamon
yentu wana mo say ya emma ebe ye hwe na esi wi a ede ebi ne benya je me ka se bi kwa na ebe mu a enye no na mpe okay so ne wo kan ye se wo hye enkom bi a wo the direction e ka ho so penny we no so be pa dia mete ye no wo the direction ka ho ma yes of course me mi say otin ohunu sunsun na wo kan na direction ka ho sa adwe wo hwe sunsun wa ye ana wa anye enu de enu ne ye ono na asem so that say come say de onya be se nipa na the direction kan wa say obeye onya na ne gina nipa no di gidie eso okay so that oni ne gina na two sa direction na me de ma nya direction bi a ehu ana nya direction bi o ye pra wu for no aka wu o me no nyame ma bi hu ye no direction no so kan ho ye se bi a me hu ye no na me ya de ma adwene kra aka se o message enkom se no e bai ene ne direction ni na ka babo e babo meti me ka sa no so no ma ni bi enfin e ye ne dia me kan ni nyina ye de e de ma okay e de direction ni nyina ye de e ka na one thing is say person nipa no mo hwe me no etie e ye careful na yemfa agoro entonchen na yemfa oboa entro za ne ma na moye ye nya ye tibi da entonchen e twase ma ye ni da e woni ma bibire e twase ye ahweye e woni ma bibire if you say we beka na bibia ne yeto na ye hwe na asi we akọ theater me bwa enipa ahye enipa ewu obi papa ewu obi kun ahye obi papa ahye obi wofa ahye obi nia bema ahye na Ghana asofo menam di ka me kan na ayan toko we se menam me kan ye na me share come ne first na fe premier di ka share wo come share Ghana we are not serious country obi kunashe obi papa ashe obi wofa ashe menam kan enti so what wu ya na mo kan na den kwanche na baaye wo be kan me sa o but kwanche bi ama ho so kwanche bi ba ho a na so mutu ho na mo ya nyankopon kasa bi pese ni patimase nyankopon kasa ntente bebre tu nyankopon kasa so wo po na eba e me fa on lecture da ebe ye wo be ku ebe tu a ewo sign bi be sa bi eba e ma hu se sanyanka ye besini na esenka nipa so ati kan esenka mantu na mo ya nka me ko nka obekọ ebra wani ena ahoso eti nyankopon kwankyere bia odiba kwankyere ka ho kwankyere na be ka nka se wunya nye kwankyere npo no wo sign bi ema wo da so na wo police nko ya nente menye nshase but ada 2 minutes there eba ono no o se sanye nyame anim onyam beda adinti sa na 2 minutes wa sanye 2 minutes so anim onyam beda adu ama wo a wo koe no obo se 2 minutes e power na obeka na ba mutine ne nipa bedwo na ma wo hu se be bia koe no eho aye good Mame, prophet also bempa one prophet on shed down man for attention, sir. We will be now the canasa more will shed them fees, sir. Now, so I said, wo no, of the more attention, it be brow. Now, so see, oh, would they in some now can you want to wound she could para only be. In fact, be could cry. So, Penetra said, one year there would be. Sansa would you say? Madam, what's be for your drew? Obi be what did it? Pala ayadro obi tiya na ya na no yitiya no ya no pala no yiti no ejan enti adro bi ya adro okay ekuro tu obi ekuro tu no omia da but ebeko obi ekuro tu no o the press attack so ekuro bi ba ya kese obi nzu close o the press attack so anya de entu anya kese o se ono no according to ono say minihwe enye sa na obi sa no se minihwe no enso mi hu minihwe no mi hu ana no so se nye me wo no minihwe ne mo bibi se na me wa wo se wo baifo yes of course nti baye no na me wo no mi baye no je me respect no baye na me wo no sa baye no so ye de ade eno so ye bibi so tio moment a obeka se pala anyway bi ko ni bibi no biko no so eye adwuma ya yes enti benye na ohu ye no se benye no so no
na eda ni asiye ahinta no adi ekire me Is the war by Fuana? yes of course me na say Ghana for adwene me Ghana for adwene ebebu because someone tell me mate before so better as na bi so te as na bi ebi kutapo manam na da so ye strong yes okay kuzam say me be fu I will never say that me never for me baby ye na yanti be yi ase odifo bia e be fu Oh sir make a such a notice some as a man can say any Yamanfa and was an man no one waped akosho there be a no man and no Macassa. Was a Yamanfa was sending me now our Pedicoshawa, Yamaican, when the Managin. But you will name Yamaica and you soon to Massam. But who's an American? Woman never before, or do for men can other country, or do for be or what Ghana ha. Yeah, what true a friend who prophetess and our prophet. Men ka pastor reverend. What the reverend outside the prophet come and say, we didn't want scale so a prophet. Okay. Because me who said even the reverend prophet What is that? What the prophet and the come there, oh yeah, they will be or what Ghana ha. A genius done so prophet and prophetess no. Prophetess and me as a sample for me, in one skill, in Nasha there before. Udifuba, Udi free yam no being now. The same Then there's Usu. Me so esu we de nam kwa na mesu da me su we mfanfa e twase enya yesu yenya bayifo yenya na ma okanisa yes of course I feel no be some bayifo kwa yi a akohye that is my answer me see me bu da na for ademi meta ka mo sa me ya bayifo because my name is prophetess Emilia Blessing was say if you say me ye juma wo sunsun me ni ebie wo sunsun me ye dwo sunsun dia me nya bayifo bayifo ko betina sonkom wonu msade okay even bodam ni trans betina sonkom na men ko fo so betina sonkom o wani ni bie e na wu sunsun eti bayifo sunsun na ni bie na no so wu sunsun eti munya kwa ske because of say ye ka gbe a Ghana fo de o madwene ebu se be ye fafa na akoye nam no moja yes ye kanji woman ta obeka gbayi no obia de na antwene akobu o ko no moja re nam yes me nuanam mu amutie me nuanam adawoma wo de wo bayi a polish ne kama adanti na Africa for me am abrofo bayi de ye kama pray na wotin anye bayi okay e to me but we dey fu a ye use no fu we e to me ntina obi flower wotin peke wo mu nipa matna ne kasa Pray na wotimu no obi a watu kwa me matu kwa matena play me tena play so man go tena play fifi me tena play no window no e ti ko tena play matena window no obeti na me kana se wo hwe for ma ho na be feel said there is power it abafo be ye bone okay say papa abafo be ye say papa it adre na Africa de bobo moti be ye a yes wo ye be fu na I say a whoopie. Because say, yeah, baby, no, I cry for yes, who did you cry in? I said, no, call South Africa. Now we call messenger and I'm call clinic. Now me to another sister between and Jane. No, yeah, come with him, wife, and no, be doing come on, and I say, me knew ya no. A dream no come and tell me one more. And I can't say, me bear money me up concerned, where am I signing with you? Me HIV, you're doing it. Me for me tea HIV no e ho na ocho me tena ho na me sha ase e move ye me di move after I'm sorry na me ko gina ne say no na da ba ye me trim ho boko sa na Ghana ba ye te ye ti ba ye na no ye nim say wo pa bia from number friend me di bi ma ba ye yes of course me di bi ma me dem the man e polish one nyame ba ye na no cause nyame ba ye nyame re fo bizam ze dey na so nyame re fo you obi ti ase let's all imagine and then let's say one of one of the nyame God is spirit then ye before to say I will trouble e no wo na say nyame ye ho ma dey just wo ye before because be ye ka be ya and the be ye na de pa mo na mo ni sa nyame wo me enne me kire amanfo me si me kasa che no te me kasa na me kasa te na se din wo dey comment no pa bia wo dey choro ba me ni problem hwe
ye ka be yi a nyame me fa nyame eba osua ne odi ye ne papa no e nyame hu e wiase go bi e papa e so o ye ku nyame hu da to ye boni bi e se bon sa mewa risa nyame hu ba osua na wo de ye adwuma a ye hu papa mewa wo de be ye adwuma ba so wo de wo hu no e ko ye boni a na akoye boni a ye den ama because se bakato se ye wo wiase ye wo 2 million ye wo boni e ye wo papa risa papa ne ba oso na odane na boni na ye den aba ye wo ahanta wo ho aso fo ndu wo ha nyame hu wo so but no ma no kwan na ahantan wo hu ade wiele mu ti moment ahantan wo no ade wiele mu no na nyankopon we ne se one no hu asia na wa ye den watwe no ti ni aka no na ye ahantan wo na so wo nze bibia ahomaso saa na ode ko eti ye ka bayi a Ghana fo no ni omo de ewe na enu moja eye we no enu na ekoye wo hu bone eti ye kasa ani ye ka no bayi a bayi ye fata se bayi ye ali na bofo ni ye befo na ye mo ko school difuba one Reverend Owusu-Bempah mo beefi last year ne bae ni enim se tu atwa se tu ntwae beef nda so wo hopa wo kona so re hopen wo hia ne da ni number de wo kwa na ne beef ye Zemi de mi nkonto kwa nyam hu ya na mbeka ye na mbeka no wo ebuo kwa so ne asumdue kwa so ana on se me ka se wono kra no me de atwa masum sa kra se nse last time bisa obi kwa nso de no so wo ko US ka nyame nko a ka dia yente ma wa anko kra cancel the flight no on ze me ka so me ka so se nyankopon de ade ba ehu popon ye kra de ehuniti se mpokra se da ye sunu kra na osun ye kra na bebo nhu be mo this anya nsam ya e bia we si ma anya ahweye a bibia betini ade asi on se aye bibi amana hu se yam trompo se bo se bukampo ana mbe twa to bi baka no so a obeye ono ne beye de obeye ahweye e wona brabo it se obi be kasa bi a wo de mo de ma no be si bone but at the end of the day no mo betini America ase mo maye mo mpaye Ghana mo maye mo mpaye serious odi for ya na abibia won komhye no ase individual prophecy na ya na yeba ni misa se ya na ekwan ben so na ofa so a wodi hu da so woda na waso da ni so ade hu ana bia odwene nipa no ho na ne ho asem na ba wo na waba beka me de wanu asase na woka no nsem bebre ene bom on say ye kam komsha no bebre na obia wo ne de obi nso anyankopon de ni nyina ema no so obeso da ye kan da ye so anya da ye nyina na ye komshe na ye komshe vision da ye so na bu okra wo twini bibi wo betin da koda ye eno na ye komshe nti ya na atams ye mfa da ye no da ye komshe ba da ye komshe vision okay ni atenze me ni nyina no me no tu ate bibi bonan ba moment na no me timi discount me moment na mani ayede ebie mani bia ebie se ne me no eto ya ne hu ya okay no na ko de na so ma de no and take time freshen me mani hu ya na ni person hu no tunchu eni kongwanza sine sunchu ne ba se ama hu ya na konya afi na anana ni twam na medu ya na ye se na evident ni person hu ya ati me no wa ha kese ya na se bibi boni bi ba se papa ba mi hu ati fontini papa ba mi hu de nti papa mo asem na different ana boni so asem boni ba boni ye ntem Intina yes, intina abibian bonen ye hu mo no. Betia se be boju asese se 12 and 1 na go me boju asese ya e bi kwa mo 5 no e betime nya. But se mi shirawa it will take long time e be check and sama. Shirana manifest. Eti ni musabu ho se adentina obi dwomowa na no me no abamu ententem. But se obi shirawa e shira no check ansana ba ebikura emna no
but bonye ne de obenya beto eba beto it is just say bonye bi back them has say me the whole na eba na whole na me wura hu na mani e de adu such as ana obi a okuta tumi bia se me ka tumi obi o wani oni ebia wusunsumade ni na ye tumi obi okuta tumi bia nso ohu a ohu entimi no to obi ka se me ye baifu a me ni nya chini because me odifo bi aso me baifu I repeat it wusunsumade etu ye baifu wusunsumade je ka be ye de ya na kobu enam wie ni boja ka goni sansansan me de hone dem anyo na me twem nya me kan se me ye baifu mpa wo de me fa mu nipa so okay mami I will say a prophetess na numu asa no so say before pa wo de awaje atum na mu wono ne baye ne de wo de bebo nipa